Ay, nak. Pagingana na kay Muro, Chinese. Ha? Ay, pagingana lang kita na. Mura daw kang Chinese na. Nanggilak na ko, oo. Yogi. Alam mo yung dato may Sunday? Lumaya to Sunday. Wala man. Tintinan ra pa dyan. Ay, dirita palit to. Hello everyone. So, punta kami mamaya sa ano? Sa... Uy, isog ka on. Ikaw naman kung bisa. Sa... swimming pool? Mag-pool kami yan, mag-pool. Pool time, gusto ng mga bata. You know, present. You know, yun. Magpapagay ka on sila. Ano ka? Excited na mo? Excited na mo to sa pool? O excited ang pool sa inyo ah. Pwede mo kong sangkit. Hindi excited. Wala. Present. Kuya, ikaw na. Gani mo, naroy pa rin ang mag-aon. Tanaw na ha. Thank you, boy. Okay, salamat. Ang good sila good. Mara silang nag-away ba? Pumalit daw siyang Sunday sa Jollibee. Sa Kaya wala Jollibee sa kay- Makdo. Wala, manggod sa third day manggod dira. Karon Sunday man dira. Dito. Nakaon na. Nakaunan mo. Pagod ang isa ka french fries, guys. Oh no. Muna yung balon. Ipakita sila yung balon. French fries. And then, Kaya... oh, naku eh. Dito ang water na ko. Ayan na. Sunday. Papasi. Ito na yung mga damit. Adrian. Damit. Napod sila. Napod may balon na. Ano sa'yo na niya? Oh, anak. Paborito na ninyo. Saging. Palamis saging. Yeah, humot kayo. Oh, kada ko din lang. Let's go! Yammer? Na, una mo. Mag-wala. Burger. Nak, pakita dito na ko na. Hi guys. Hi. Sunday. So, yun sana naman din. Ano pag nakay price guys, ano yun na siya. Busan nyo para lami. Mara sa spaghetti. Sinuwap na akong Sunday. Tawagan spaghetti price. It's still named fries, though. Dough? Dough. Di ba dough? Mag-imukag kang Pizza o bread. T-H-O. scare. Peach care. Ligo na sila. Si kuya nag-eat pa. Kasi ko gatagan. Yung tambok ko. Yurot niya ang Sunday ni Prince, ni Dwayne o ni Papa. Why? That's why. At least yummers, di ba? Hindi na ako kadagang kusog. Na, mapildi na ka ni Papa. Mas kusog di ko ni Biboy. Hindi na ko niya. Nakag-swimming. Tiyan mo din. Papa kayo mo tiyan. Panita, mahulog na. Wala na, hapit na. Hinay lang. Are you hungry? Hinay lang, hindi ka matunawan. Careful lang. Kaya ka. Lingkod. Dugay pamanta mo uli. Ngani. Chill lang, chill. Huwag mo pumunta mo uli. Gutom na ba mo na yan na? Sa gigitom ako, wala. Wala akong gigitom. Gamay ra mo gani siya mukha ng breakfast. Buo ko lang. Yes, kaya nakalimot na ko. Hindi mo lang ha. Gutom kay ka na. Nakalimot na ko. Kaya ano? Na. Lululu. Busog na. Okay, go. Ano rin? Rice na
the win. Win, race to the win. Or else win. Race to the win. Or else win. Race to the win. Race to the win. Okay. Ang gamot. Taas. Ang gamot. 3, 2, 1, go. Dudun. Chopper. Alam mo, nara ko diri. Balang mo lang. Dali na kayo mag-4, no? Ha? 4 p.m. na. Dali na ka nuras yan. Hindi ako ma. Mama! Lagi. Kailangan mo ng exercise ang baby. Okay. Mag-shower pa man una. Ka-easy ra ng shower ma. Gani, wait sa. Water naman ang shower. Gusto nyo manana ato na ka sa simple. Okay. Mina nga! Uwian na. May gani gi si mama. Guys, kay nag-anak gi-save ko from falling down. Ako ang heart kay kusog kay mo pump. Nag-pump na kung ano sa digid. Okay, I'm back. Let us fighting. So my hand got where it goes. So this is mom. Oh, sorry, my hand. This is mom, and this is dad, and this is my no one. Honda dealership po ninyo. So Honda. okay, I'm back. Pakuin? Pakuin na kasi. Pero wala may kuwanay. Hindi ni mo. Ano ba mong gudilong kuwanay na? So Kailangan din natin makapag. as you remember, from mom to dad and to nobody, Previa. subscribe to my channel Mizuki Dasha. VA. Dili pa na siya tapos dalan. May VA. M is VA lang a big letter and C is a big letter too. So I might as well just, having fun, but we will go buy a pizza. So Tayo mo pizza burger. burger. Ay, sana dira. So guys, this is the outside. Brainage mo na lang. So as you can see, this is the outside. That is the mall. Oh, I mean, I can go to the mall in Mangod and Kuya and Papa. But the thing is, it's so boring there. Okay. So bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye.